He aku huia kai manawa tēnā koutou katoa. Kua pakaru mai tētahi tohe ture i te kāwanatanga e whakahau nei te wahanga 7AA o te ture o Rangatamariki. Kua tuku ngā roia a te krauna i ngā taunakitanga ki te kōti teitei kia whakakorea te karanga a te ropu whakamana i te tiriti ki te minita a Karen Shaw. Kei a te Okiwa McLean ngā whakamārama. E mātua mōhio ana Eugene Ryder ki ngā pēhitanga o te noho ki ngā ringa o te ture. Some of the abuse that happened in care in the 70s and 80s still happens today. Me te aha e māharahara kau ana ia i te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore atu i te wāhanga 7AA o te ture o Rangatamariki. What I have experienced with Rangatamariki as a result of the introduction of 7AA is a closer engagement and relationship with iwi Māori. E ai ki te wāhanga 7AA me whakau te toihau i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi hei manakitia ki ngā tamariki Māori kei roto i ngā ringa o te ture. Removing that legislation removes the responsibility to engage with Māori. Mātua rā kua hāmene tia te minita take tamariki a Karen Shaw e te traipiunara o Waitangi, mō e hiahia nei ki te whakakore atu i te rā wāhana. Nā ko nā e huitahi ana ngā taha e rua ki mua i te aroaro o te kōti teitei, hei te wiki. E tū mai nei. Tamariki Māori have different needs from the rest of New Zealanders, and so without having that legislation in place to ensure that the culture of our Tamariki Māori are supported, then it will impact on them hugely. Nā wai he katahi kahe ke atu, no te wiki nei puta e te kōrero koni atu i te whārau ngā tūranga mahi ki o Rangatamariki ka poroa, hei wā o rau o te manatu katoa. So if it is removing management layers, if it is actually making sure that programs and initiatives that actually aren't working or delivering and reprioritising and reusing that money in different ways, that's a good thing. If they're not doing a good job with our Tamariki Māori, then things have to change. And, you know, in recent years, we've seen very little change. I te toko maha o ngā tamariki Māori kei roto i ngā ringa o te ture, kia e ara no te kēhi mua i te kōti teitei, e mōhio ai tātou me nā ka puritia ka parea rā nei te wāhanga 7AA. Te Okiwa McLean, te karere.